Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli ke edumile kaMaskandi ke lapha wengane zakwethu. Inkulu ke indaba ke lapha wengane la esikulethela khona ke izinto ke ezenzeka emculweni kaMaskandi. Ukhuzane umfokampongose ke lapha wengane zakwethu usekhiphe ke istatement ke lapha wengane zakwethu ukuthi abantu ke abalinde ke ingoma lapha online, njengoba abantu abaningi bekhala ukuthi umculo wakhe ke awutholakali ke online. Wayesesho ukuthi abantu abalinde ngoba okwamanje asahambisa iCD kubantu ke lapha wengane zakhe, ngoba abantu uma ngabe ezoyifaka online ingoma kusane CD izohlala ke lapha ke bangayithengi ke lapha wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile, ucinezela subscribe, ucinezela nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha siyichanele. Siyabonga.